ba kansara bawerekero ko omukoro gw'abakazi gwakozwe umwaka guhiro ko bashitamire bakagutebekanisa jenka bebembezi bite cyabatangarize n'ibyarugire mu bakarondo gwabitwire gukabara icyo kubanza cyabyona nicyo cyahwire cyo mwako gwahwire ku 2023 tukasitama ngakanso batwete twakora plan uko kiro kiragenda twabatwera miliyoni 3 ngako twagira kurra twahora ngo hari fundraising nayo twagira techo n'ecyembabazi twateka mu fundraising sente nza kuija district sente kuzarundinwe erabenzerenga miliyoni 3 negisha kumanya izaje twagiye kubuza ngo zikazo mba mu gisha community welfare koro gw'abacancwire itwe nkaba kansarazi babe batatu isara barya kandi twashanga we are the stakeholders nito bebembezi babantu kandi umukoro nko gushemerera kuba gwine kigendererwa rwine ekigwerekerire ahabwa abantu ba Bushenyi konka kutugire kushanga twashanga ngo yambo umuntu omwe kandi ito nk'abanyabushenyi turi kuteka mu budget tugushapotinga ngo yambe nk'abantu bitu bamagombora. In future, when planning such a function, we should be involved. Both women council and the women council and the district councillors. Borekera bebembeza bahiguro ko bahindura abamadara gabo okushangana batensa bakizagaruka bakashanga bihindukire cyo nkabembeza babushenyi turanse twaza kushangana mu planning ekikuzo mu nkora kibe kindi so twetago buteka umurushenyi kabire ni nyenda unano mucyara ari kuruga nyungu omuraka hunje amanye ekigendererwa cyo mukoro nkogo ahike hihi konka cyo kutangaza ntaguma ntari abantu baguma bari yabo bamwe umuntu orwo yata organizer we mukoreje ningashora kuba yebembire omukoro tukumanya nizikora ki nazikoze saki kikabire kirunjo bundi barugaye bakatugira ngo sente zireba nzameza denka district tukazifuraningira omnyishenjero kazi Anet Katsime mugisha enshongeza zigambereho ngambira nyo natakukimanya ngo bazira omukoro I even didn't know that they were not around niwitina akimanya because nyo nareba buri omagizire ki na hati wambuza ati nkamanya utagizire ki utariho so ebo bakuza kunzibira kugumiza muni nkoremo yanje nko mucyara kandi kagikoraje ogwahwire gakoro mchayi sent kagwa kandi hakarundanwa sente zo kwikovukikuruma kumyana kuruganyo mwabazi yo kubona bakebize kansa bakebeza pressure bakebeza sukari abantu batungire glasses over 300 amakora gagasha kwa Ben Mohozi.